U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Hristos vaskrse, naistinu vaskrse, rođeni moji. Dobrodošli u novo izdanje emisije Blagovesti na velika zvona. Privodimo kraju slanje naše knjige Evo čoveka o omiljenom patrijarhu Pavlu, našem duhovnom ocu, koji nas je sa Bogom orodio i izbratimio. U subotu, dakle ovu prvu koja dođe, mislim da je to 5. oktobar, zaključujemo pretplatu, više knjiga nema i nećemo ih više štampati. Sada nastaju gužve u štamparijama, tako da će ovo biti kraj. Još jedanput vas pozivam, ko nije se pretplatio, neka to uradi. Sve znate, da ne ponavljam, samo ću reći telefon moj 065 349 3099. Koristim priliku da se zahvalim svim onima koji su mi poslali poruku. Bio mi je blokiran Viber, sad je odblokiran. Dakle, premnogo divnih poruka. Nosim se mišlju, ima koji mi predlažu da štampamo te poruke i komentari. Možda ćemo to i uraditi u knjizi. Zato vas pozivam, šaljite komentare. Mnogo mi znače i mnogo znače mnogima koji traže po internetu zanimljive emisije da skrenu pažnju i da ukažu na značaj pojedinih emisija. A ovu sam emisiju zamislio prosto da vam ilustrujem zašto je najveći srpski pesnik živi, Matija Bećković, spada svakako među najveće pesnike srpske uopšte, napisao u predgovoru da je ovo najautentičnija knjiga i svojevrsno najbolje svedočanstvo o patrijarhu Pavlu. Pa evo, predlažem da budete sa nama do kraja emisije i da čujemo, dakle, ovo je praktično završetak knjige i jedna poruka Evo čoveka, kako sam naslov knjiga nosi ili kako je Pilat rekao izvodeći Hrista pred narod, latinski ecce homo. Dakle, molim vas da evo ovo bude kao jedan ukras celove našega truda da vam pojasnimo i približimo knjigu o svetom patrijarhu Pavlu. Tiho i blago, kao duh, približio se neosvetno i ušao u naše živote. Drag, blizak, mio, kao najrođeniji, dao nam sebe kao uzor šta znači biti čovek i svetac. I kad je odlazio, činilo se da se osjeća krivim što nas ostavlja. Nismo dali da ode. Sišao je u dubine našeg bića i nastavio da živi u nama. Življi nego ikad. Ljubavlju i zahvalnošću ispelili smo mu oreol. Najblistaviji, kao uzdarje. Uspomena na njega svenarodno je slavlje, slavoslovlje i bogosluženje. On je naš svetli praznik, divni sklad neba i zemlje, čoveka i sveta. Prizivamo ga u molitvama, hodočastimo kivotu njegovom, slikamo ikone, dižemo hramove. On nas je s Bogom orodio i izbratimio. Sveti Pavle, moli Boga za nas. U životu patrijarha Pavla čovek nije imenica, već glagol, večno delanje. Istrajni podvig monaškog služenja svima, smirenje, molitva, odricanja, trpljenja, žrtve, ljubav prema Bogu i bližnjima. U bogoborno i ljudolomno doba stao je ispred svog naroda poput svetoga Save, svetoga Makarija Sokolovića, svetoga Arsenija Čarnojevića, kao pastir dobri,
vazda gotov da svoj život položi za stado svoje. Kao episkop Raško-Prizrenski na raspetom Kosovu proveo je preko 3 decenija. Potom, voljom Duha Svetoga, preuzeo kormilo broda Srpske crkve u najburnije i najtragičnije doba novije istorije naroda. Omalen i nejak telom, bio je gorostasan i silan duhom. Postao je anđeo svoga naroda i crkve. Duboko ukorenjen u evanđelju, čvrsto je verovao u svoje prizvanje, reč i delo. Njegovi moralni obrasci, pored Bogočoveka Hrista i svetitelja crkve, bili su majka Jevrosima sa zavetnom porukom sinu Marku: bolje ti je izgubiti glavu nego svoju ogrešiti dušu. Zatim, plemenita Jetrva Koviljka iz pesme Jetrvice, Adamsko koleno, koja znade šta je sirotinstvo, od malenom sirotica bila. Zatim Marko Miljanov sa viteškom formulom čojstva i junaštva. Čojstvo je braniti drugoga od sebe, a junaštvo sebe od drugoga. Zatim Janković Stojan iz Ravnih Kotara sa čovečnom porukom: lasno ćemo ako jesmo ljudi. Duhovni vitez krsta i časti nije išao ispred svog plemena sa plamenim mačem, nije držao vatrene besede poput Perikla i Napoleona. Životom je svedočio Boga i sebe, neumorno izgovarajući životnu lozinku od svega 2 reči: budimo ljudi. Vapaj svetoga starca postao je zavetni refren tragične epohe njegovog patrijarhovanja, u koji se zbilo izgusnulo toliko iskušenja i nevolje koliko ponekad u viševekovnom periodu ljudske istorije. Molitvenim ćutanjem i životom posvjedočio je šta znači biti čovek. Vidoviti Berđajev proročki upozoravao: gde nema Boga, nema ni čoveka. Sveti patrijarh Pavle sa 2 reči dozivao je na povratak Bogu, na oboženje, na obnovu obraza Božjeg u čoveku i ljudima. Neućutno je upućivao evanđelski poziv svima i svakome: budi čovek, što ne želiš sebi, ne čini drugome. Niko tako na razmeđu apokaliptičkih vekova i milenijuma nije snažno posvjedočio veličini Boga i čoveka. Moćna medijska propaganda novog svetskog poretka stvarala je i nametala svoje uzore i obrazce novog čoveka. Modernog, snažnog, samouverenog, nepobedivog, osionog gospodara neba i zemlje i svemira, koji svevidećim okom nadzire i prati sve, genetskim inženjeringom projektuje nove oblike života i radikalno menja antropološku strukturu čoveka u svemoćnog čovekoboga, koji će putovati svetlosnim brzinama vasionom, provoditi vikende i priređivati piknike u svemirskim galaksijama. Površni zapadni čovek svojim suhim i praznim srcem lakoverno je prihvatio zavodljive bajke, ushićen modelom Ničeovog nadčoveka, a pred očima Božjeg srpskog plemena ukazao se Sedi patrijarh, čestita starina, koji krstali prodnim njivama i prašnjavim putevima zemlje rodne. Ide pešice ulicama njenih gradova, vozi se gradskim prevozom, tramvajem, trolejbusom, gradskim autobusom, šinobusom, vozom. Kao putnik 3. klase putuje zajedno sa svojim narodom, gde ljudi svakom nazivaju Boga kad dođu i odu i susedu ruku daju. Tu gde se putnici ne gledaju
sa nečovečnih visina. Poštuju se tuđe siromaštvo i tuđe rane. Kroz celu našu prošlost, uz Svetoga Savu i Svetog Vladiku Nikolaja, niko toliko za života nije poštovan i voljen kao patrijarh Pavle. Oduhovljen, blag, samilostiv, plemenit, srdačan, neposredan. Brzo je prihvaćen od svih. Prihvaćen je kao duhovni otac celog naroda. Proglašen je živim svecem, svecem koji hoda, svecem naših dana, kako smo ga nazivali. Pišu se o njemu knjige, prepričavaju anegdote, obnavljaju sećanja i uspomene. U manastiru Rakovica njegov grob svetli kao sunce. Danas je to sveto mesto hodočašća. U manastirski letopis upisuju se brojni čudesni događaji i doživljaji, telesna i duhovna i duševna isceljenja. Narodna vera iskiva zlatni oreol oko njegove glave. Ubrus večnosti polako otire prah prolaznosti sa njegovog svetačkog obraza. Svetli lik preobražava se u bogolik, a slike u ikone. Svetac koji hoda pre 1,5 deceniju, iseljen iz svega telesnog i zemnog, uselio se u naša srca. Obitava u našem i Božjem pamćenju. Zauvek. U nama živi ponos i osanje i osjećanje višnje sreće što smo bili njegovi savremenici, poznanici, sabesednici, njegova duhovna čeda. A on, naš brižni i nežni duhovni otac. Vreme sve više otvara oči našeg duhovnog vida, a u našim ušima sve razgovetnije odzvanja eho njegovog roditeljskog glasa, saveta, zaveta, pouka i poruka. U dušama našim gori sveta vatra, koju je užegao svetac, svetli u sumraku nečovečne povesti i greje u epohi ledenih srca. Poput svetih apostola Kleope i Luke, po rastanku sa svojim božanskim učiteljem na putu za Emaus, i mi danas iz dubine duše i srca možemo sa ponosom uzviknuti: ne goraše li naše srce u nama dok nam govoraše putem i dok nam objašnjavaše pisma. Tako piše u Lukinom evanđelju, 24. glava, 32. stih. Na kraju, rođeni moji, preporučujem vam da pogledate obavezno emisiju Dok anđeli spavaju, intervju Jači o smrti. Iznova i iznova u studiju emisije Dok anđeli spavaju, dakle studiju Sputnjika na YouTube kanalu koja se emituje, dogodilo se čudo. Kada je autorka emisije, naša slavna voditeljka Marina Rajević-Savić, koja je pre 30 godina napravila razgovor u emisiji Dok anđeli spavaju sa patrijarhom Pavlom, taman je zaustila da otvori emisiju i da otpočnemo razgovor, upalio se displej na njenom mobilnom telefonu koji je stajao ispred nje i stigla poruka da je tog trena se upokojila njena majka, Olivera, iz Peći, iz Đakovice, sa mučeničkog i raspetog Kosova. Nastao je muk u studiju, svi smo zanemeli, i kamermani, i voditeljka i ja, ali smo se brzo pribrali i na insistiranje
Marinino kao profesionalca i predivne kćeri svoje majke, ona je poželjela da tu emisiju posvetimo njenoj majci i da bude naša molitvena rukovet i emocija duboka na njen odar. Emisija je već za 2 dana emisiju je pogledalo preko 30.000 posetilaca i preko 200 komentara. To vam svedoči o neobičnoj uzbudljivosti. Javilo mi se nekoliko vladika i preporučili da tu emisiju štampamo kao jedan separat, knjigu. Vidjet ćemo. No, vama, rođeni moji, koji ste mi najbliži, svi su mi blizu, nema razlike, ali Vidovdanci su nešto posebno. Vi ste u mome srcu, mojoj duši, sve ovo što radimo zajedno, radimo jedni za druge, učimo se jedni od drugih. Rođeni moji, pogledajte emisiju i nemojte da ostanete bez knjige. Nemojte shvatiti ovo kao neko moje EPP. Zašto? Znam da su ovo teška vremena, bolna i prebolna, prepuna iskušenja, potrebna je pomoć. Ljudi danas su zauzeti sami sobom, niko da pruži ruku, niko da se osmehne, niko da pomogne, a Bog to može. Ova knjiga, po svedočenju preko 20 poruka koje dobijam, donela je radost i čudo u domove. Utišala svađe, spustila ton u porodicama, donela iseljenja mnogima. Mnogi zamršeni poslovi, kako pišu naši naručioci knjige koji se dobili, koji čitaju kako je stigla knjiga u dom. Dakle, mnogi zamršeni problemi našli su svoje rešenja ulaskom ove knjige. Sam rekao, ova knjiga unosi blagoslov svoj dom. I gledam, ljudi se slikaju dirljivo, predivno. To je ikona našeg naroda i čestite narodne duše. Slikaju se ovako stalno pored ikone i drže knjigu i stave glavu, a iza je ikona krsne slave Gospoda Hrista. Kakva divna scena i svedočanstvo jednog naroda o ljubavi prema Bogu i svojim svecima. Požurite, na telefon 065 349 3099, putite SMS ili Viber poruku ili nazovite slobodno kad god želite. Mi ćemo upisati vaše ime i adresu, šaljemo knjigu. U subotu, u prva koja dođe, zaključujemo pretplatu, knjiga više nema. Ko pre devojci, što bi rekao narod, njegova devojka. A ovo je Hristova devica, izatkana Hristovom rukom, dar srpskom narodu kao blagoslov u naše domove. Da je nosite, da se ponosite, da čitate, da poklonite za krsne slave. Cena knjige je 1000 dinara, 400 dinara je poštarina. Svaku knjigu potpisujem i pišem posvetu. Evo, to ovako izgleda, a vi gore napišete ime kome knjigu poklanjate. Predgovor za knjigu napisao je Matija Bećković. Rođeni moji, molitvama svetog patrijarha Pavla, neka vas sve Gospod blagoslovi i čuva. Amin. Bože, amin, rodu mom.